nipa bia ni Ghana ha obetimi de obi fa ahode atwitwiri form nipa no personal liberty fundamental human right na esa yehwe ema ne nsaka yokofo ntimi entieti obi personal liberty so CID ntumi nyesa NIB ntumi nyesa empo omampani a Ghana tumi nyina hya ne nsam no omampani ntumi nka se me na me omampani nti no nipa sumasi wei ofa ahode de nanso ma Jennifer ahode no afiri ne nsam beyond 48 hours tieni yo beyond 48 hours ekere sen ye hwehwe constitution mu ehunu se constitution no ka se ye chi obi a don hwere aduonu nan efiri bra ye chi no metre don hwere aduanan wotwe 48 hours efiri bra ye chi no wo se ye mani bail se sabra no pa ho na ya mani bail dia ene wo se ye de nipa no court na court mom eremande nipa no eno de emra makwan enti yemfa nto ho sadia yokofo che chairman untume no wo mo che no ebenada ukuada ena yemani bail sana mra no ka ba yemani bail ono so ntimani so no me chirem me ba be chirem nti asama me kan enye political opinion eye black letter ewo constitution no emu 1992 constitution sana eka constitution ye clear achinje bia ni ho sade osika asem no sana tie pepepe udane no a enye ye uyi bi firi mu a enye ye udi bi beka ho a enye ye ose ye chi obi a don hwere aduanan wotwe achi ana don hwere aduanan wotwe no wo say ye mani bail say ye ntumi mani bail sa bere ne de a wo say ye de nipa no court na court mom remande nipa no asem wei achinje bia ni ho menteme ho ase bia ni ho eye constitution no na aka nanso ene ede na yehunu state institutions etumi detain obi more than 48 hours na constitution no aka no we ya de bia ehu ema oman no ene de ye chema wuntumi o enti wo beka say bia enya wo de mu a wo beka say bia anya wo a nanso hunu se de ato chema wuntumi no ebetumi ato madikan ya ka say enye se odifo ana odibem waye bone ana onye bone nye no ho asem na meka ye chi obi a dia oman no mra eka eno na meka on say 48 hours e wo say ye man bail na nipa no otumi ekro nanso ye hunu bi pen ma ye example Oliver Bakavoma wo ye che no MPP abreso ebro 48 hours no no da so dem ena ye hunu NDC abreso chema wuntumi nso ya kire no abro 48 hours oda so dem obi beka se nia ebe no kakra ye yama esuro bia ba be hye yemu se yoko NIBO CIDO se omo chewa nia omo wo ho kwan nia omo beka no na ese udi so no nyesa nete constitution say omo wo 48 hours no is either ye do be court na ya remand ubiem ana ye be ma bail straight away ama wako wanim ne yem ehame ene ne eyeme ye ne say obi be ka say o na say yokofo ama chema wuntumi bail eye nokre o mama ne bail ba bail na ye de ma nipa no wantumi anya bail na ye de ama no eno emra kire se uma obi bail within 48 hours no na nipa na ntimi unsatisfied ebeye null and void e was still ye jai nipa no for example chema untumi de ya de man no wantumi unsatisfied after 48 hours no or the right to say ye jai no e man ko fie
ye jawa mo akofie nkyerɛ sɛ bɔne a wadi ana ne enti a yɛkye wo no asa ho ɛno no yɛbɛtumi ama wo aha na eduru bere bi a ɛwɔ sɛ yɛma nipa no self recognizance bail enti no yɛnhyɛ no nso na bail na yokofoɔ de ma no ɛne policefoɔ de ne nyinaa yɛpɛ a yɛfrɛ no the police enquiry bail no yɛde ma wa ɛwɔ sɛ yɛfɔ feel saa bail no within 48 hours otherwise it becomes void ab initio. So what I say, it becomes void. Legally worthless. Inti chama won't to me bail the man who kwada went to me so after 48 hours no worthless. Bail no wu. I was say yoko for producing a court. Na court remanded no and say I was say na lawyer for untumi a lawyer for court. Na ye court she say yenko jano. Na ne ye hunu ni say ebio ewo untumi die mu no ama yesua ade bebre say ye ma wo bail within 48 hours no na wanya wantumi a meet bail no a ye nia no with yoko ye nia no with CID ye nia no with NIB baby a ye kodia no ye court. For example to say chama untumi die yoko for na ache no yoko for na ama ni bail ena ontumi nyaaye ense se chema wontumi a lawyer for eko yoko se yoko for maba mesremo bail am de ama ye de e wo soro monteso mayen munye ni say no nye sa na constitution no kan constitution say e wo se omukọ court. What you say article 14 say 48 hours e wo say ye jai no ye nyai no dia bail bi a ye de ama no no ab initio no null and void. Enti in that case no say ye pese ka ho asem a court mom na ye kɔ ye ne institution na wo mo na akire nipa no ye ne wo mo nkodia no te se de ye gina Tarkwa dwam tontos a ye di ano no nye sa na te enti no yenhwe na yensua ana yente we so ase na no kokoto a ubetime akodi mande emra mu no bibia ye frɛ no habeas corpus Latin kasa ye ne nkyeremu ene se produce the body there anhwe abeka se nipa na wawuo no but in this case nipa na machire no momfa no mra habeas corpus was say untumi a lawyer for eko yeden eko file sa eko court copy sa de no e de pre ne fa hodie enti me pesa wote ase se yanhwehwemu a yaye na no pamdi si ne pain ama wahun se yoko ni ho kwan se ye detain obi ebro 48 hours CID any ho kwan se ye detain obi ebro 48 hours NIB any hon kwan say ye detain obi ebro 48 hours say kobane saade a na akwa te say article 14 ewo Ghana constitution no na wo mu ebuso article 14 ewo Ghana constitution no na wo mu ebuso ebane sanso a ewo say so mo pese o mo kipu nipa no ebro 48 hours there was say woman no mum no edi nipa no court na okosre court say court we ya che nipa sumasi na ye hwehwemu bi ye nwie ye emra no so a constitution dia ma ye nse ye betimi akita nipa no apa ho ana eya apa ho enti yesrew remand nipa no ma ye na court no mum remand nipa no say e bia ma remand no 1 week 2 weeks 3 weeks ana whatever days bia court no be remand no na wa remand kopem saade no ene obi ani enti chama wontumi die no efiri wukuada no a ye man bail na lawyer for hunu se bail na ye bisa no wo munya no anamo na di kan yes a lawyer for no tuo ni se na ese nko mo court na mo ko file krata bi ana se suit bi a ebe demand say ye valley
be na de amane no yemfa ndro ye nye den ye nane ye ni ye nsachira mu esen komko file habeas corpus ye produce the body no ye produce the person no say be ya ebetime akọ but o mo anya saade we nyina ena o matena ho a from ukuada no yawada ukuada ni nyina yawada nyina efiada enyina akora no matena ho a o mo anya saade we efiada na wia be ye no mienu kọ no miensa bremu no eno kura mpo no nye lawyer ni a and Adea Akye ye okita asem no nye ono kura ne call ye Gary ni maako ena okọ court ena okoye kratai editos ba ye se yenye den court no nhwe na yenya chema wuntumi hanso no adesua ba ko e wo ha ne se yokofo e ka se court nsamankratai a eda ye TV so ya e ba ye nti fiada no na omu jai wuntumi a enye ye abusuafo eno so nye nokre yokofo mama chema wuntumi bail 50 million Ghana cedi se wakonya bail no e de aba eno ano no yebetime ama ne bail ama na yebetime jai na ama na kofie eda bia on be frɛ saa asɛm we empo se ye jai no a sansa man we no oburuni beka ana emra mu no yebeka se aye mute kyerɛ sɛ nsama no we nyina botaye ne se ye pese ye jai chama wontumi ye jai no therefore nsama no we no ehia se ye betoa so kora se ye di asem enti honom so ebepem sabre ya yokofo according to lawyer Adea Akye na anu fiada at anumere 8 o'clock na owura Adea Akye wode nkrata nyina ba kyerɛ se omanya bail no oma fulfill bail condition no na osanka yokofo ejai chema untumi na anu fiada no ya nyai no oda so damu enam krata insaman krata yese ya ba owura Gary ni maako ede eba ye nti enne chema untumi bepem sabra me no kasai oda so dam bada busuafo eya ade bia ehu ede ma oman no chema untumi eye ono enne bada ochire betimi aye wo ono de akora ye che no wanya dom ama Yakobo chenku di nachi na bia wo aname a ye chewa ebeye kude obi antre no say o fa saade we mu a obeye den eno ntina yama ho adesua ene anopei ewo ha enoma ye pese ye di enkomo ye be kwa homa no so na yakwa akodi nkomo ye pese ye hwe belia ye bobosue ye sua de ewo mu ye pese ye kwa homa no so na ye kodi saa enkomo yi efiri honomo eba na yehunu dia ewo akire efise ade akye a ewo se ye informed ade akye a ewo se ye educated ewo enema bi a etesei eho na atumi aboa ama se ukobi mu a wahunu kwan ene anamon a obefa so ede atu edi juma ana agina ne kwan eso ade akye bi adwumadie so enie na sesi a ye kasai no ye kɔ human right for aso Tarkwa Commission on Human Rights and Administrative Justice ho ena ye kwa akɔgye enkyeremu ene enkomo ne adesua ewo ensem yewura Ernest Jabin ono ena oye Tarkwa Municipal Director edema Commission on Human Rights and Administrative Justice yenkodi enkomo yenkɔgye adesua kakra ewo ne nkyɛn yewura anopei yema wachen yema akwaba na okay ye bomoden na ya raise no back on the line na yetumi akọ yewura anopei yema wachen ema wakwaba yeah na anopei anidie mu apom tesen nyame adom na monso adom ne ahwe ye nti ye ho ye pa right nyame adom Adea Akye Adea bi akye a etwase yesua ade Bible kan say nimdi a meman nie nti omo yera na yepese anopei yenya nimdi efiri wo nkyɛn kakra efiri bra ye chechema wuntumi
bail yaka ho nsem bebre nye chema wontumi a ya che no ho asem na me no beka na ye pese yesua ade general education on bail ewo Ghana de din kan oman Ghana mu ye ka se bail a na eye de ho asem na ye kan na ne botaye ne sen ewo criminal and justice system no emu. Yo, me da say, and ye chat here for so. Woman Joseph. Say, ye can't be one sema. What you say? Bambo Juma for no so say bia. Mr. A and Mrs. A, why body? Into why body no? Ya kwachi no. As in our criminal jurisprudence, no say. Police for na Bambo Juma for chiwa. Omo ho kwan so omo yen hwehwum. Enti bro mo go through hwehwum no say who be here say asem no ye ma obela emra ema ho kwan. But as a general rule no they who asem no is regulated by the supreme law of the land, the Constitution, Article 14. Now a whole section of Section 96, 1 up to 7. That is the Criminal Procedure Act 1960 at 30. But Martin Pebu case be or the call Supreme Court Supreme Court has struck out Section 96 70. Section 96 subsection 1 to 6 and Article 14 and the regulatory issues of bail in Ghana. Right. Yo. What that rumor and ye na mimisa say se obi nya asem ekodia police for nsem ana security for nsem a at what stage ena bail ebam? Well, o share Article 14 na o se bra o so here bifumu no and so mo keep nipa no for more than 48 hours. Right. But e be am bifumu no on be here more time. Enye omo need to me so omo do omo pe ebe keep nipa no for more than 48 hours. They have to go to court to secure what we call remand warrant. Yes, after no remand. So that the court may properly remand the person. Send a bebo bambo di my for no more to me. Ayo omo hishu no. Until the law no the security form, be it police, be it NIB or can it be NI, be it Yoko, OSP, Obia need to me say. What the open people will be for more than 48 hours. Oh yes, sir, it amounts to unlawful detention. And per the language of Article 14(5), the person who has been unlawfully detained can even sue for compensation at the High Court. About human rights issues, sir, it is the High Court that has exclusive original jurisdiction. Right. Inti me pacho yamfa ne say ya che me ene ya che mi ye betimi ama me bail ansa kra na ya bo me kon adu ana ya bo me kon adu awie na ye be ma me bail ana say ye di asem no mu ena ye be ma me bail. At what point ena menya bail? No kra o mu say ye chi obi na omo ye bifum at that level no we are suspect. But so if there are reasonable grounds to support prosecution, you could not court do officially and a suspect. Right. But at that level, no, you bet me a mouth be, bro, Muguso, you bet me a mouth be, and a friend police enquiry be. Right. Ya mouth at almost level, no more the court, and a court be. Right. Nina emrane baako. Anti enye it is not automatic say can bia no o say ye nhomunu wie asana ya ma obey but ejina boni kura nipa na yes. And to be honest with you, bail is at the discretion of the court or the police. Emrano say bail, but it's at the discretion of the court or the police. And the use of discretion also is not subject to it's not based on the subjective understanding of the officer investigating. It's guided by Article 296 of the Constitution, which provides that public officials have the right to exercise a discretion, and that discretion must be exercised within the confines of the law.
It should be done fairly, reasonably, not out of personal dislike. A whole lot of conditions be brewed. Sure. And it's based on the good judgment of the investigating body. Right. Wadarumo, wadisuamu, ene Ghana mine and shisha yede ebu o mine no. Ye kase bail a right and a privilege. And a privilege, a right. A mandatory say, oh, yeah, if you a mandatory just say, and yes, okay, but the same law no say at the discretion of the court or the police. Right. Article 19(2)(c). There is in our criminal jurisprudence, case law, there is what we call presumption of innocence. Right. The understanding is that the law takes it that for consider Jomuno Adana the same for. And I may in Pomadia to Sampa, a feminine moyeno, Mijitum say it's here. There's that presumption. So based on Article 19(2)(c) of the Constitution, presumption of innocence, Nintino, I know I better override any other law. Say that is why Martin Table. Yes, we are the entire my digress. That is why Martin Table. For the case because Supreme Court, Satam Nona Section 96, subsection 7 of the Criminal Procedure Code. Now, in schedule of what say your body be like rape, defilement, oh yes, among others, especially amount be. But how can a lower law, an act of parliament, make say lower law, what the total the Supreme Law, the Constitution, or say you are presumed to be innocent, so how can a lower law says that Semu say my bonnet and say, your mammy big. In the Nam said, you acquire Supreme Court and then a yard. In the Adea and she said, Nebonibia, a billable. But what a matter. Every offense is billable. It is clearly no Article 19(2)(c) no Adea Fatima. And Mark say, Open and Obama be and Open my day, be and she. The only caveat me say, your man the matter your conditions but the same law also say the condition should not be so preposterous, so it should not be so onerous, should not be so high as to make the suspect unable to get his freedom. If you want an abuse of discretionary powers, it to me ban. Right. Indeed, Chief, Wadaroma, to say the awoken condition and say a P ebroso. Yema condition bi na say ye den ya na say nipa no enya condition na ontumi satisfy ontumi meet condition na ye de ama no no a remedies ben na ewo ho e de ma nipa na sabre no ne ho akoka adwa mu no. Oh, you will be a friend of prerogative rate. Prerogative rate may be mandamus, coaranto, habeas corpus. In this instance, it's about Obifa Hundienti. The lawyers get to me at high court for the variation of the bail conditions by using habeas corpus. That's to protect the body. Come and justify why the person should not be admitted to bail. Right. The lawyers also medical court now. Even sometimes court now can support to me my bail. Now nipa no to me for free the bail conditions and the same court now lawyers need to apply for changes in the conditions. Right. Because the law requires that they should not be used to punish. At that level, a mere suspect, it will be a need to miss all the day. Will be also. Court to cry a court of competent jurisdiction. A court can only punish when the court has gone through the full process. So they should not be used to punish anybody. Right. Yamra ye form hanum make us say ye form ha nye high profile cases no me can be to say petty offenses any other crime esisi wo ye communities no mo na bi ko police station amanfo ye sa complain no bebre omoko ye bail no ye mitua sika ansa na ye ma me bail no ana ye jai mi nipa na na me de hye no de ama me pa che wo bail ye tua sika
na yentua sika de a adenti a sansem no ye tete ne said ya yete no yi. Oh, yeah, but Ghana, you bury me pa, Yanjiska. Sika, you can't want some no year. It be a big conditions, you know. Right. It be a, NS, Wabu, the Ube Belime, your 30-day condition, it be a 10,000. The presumption is that anytime be on here more police station, be over here, sir, or if you fall on CID for are coming. You want to me and producing a nanny Ghana, and no, over the Okokota. You remember what 3 years ago? Right. 1 to me and 3 years. First, no put the 1 to me and 3 years. You bet to me the what to buy the Siano, and Marana, a bear 1 to me and 3 years. They will attach your property. You better with that idea, some Bosnia, basic kind of tier. Right. Right. And Tisana, the Muramutia. Okay. Yo, Openi, and Opeyanya with the sign chile we mumayen. O share owura wuntumi de area ye de man na anu ya ye say unjustified with sureties ne ye den na justify no ye den ya chechire mu kakre sureties ne ye on say me do e ba fam o kwaji no bank ya ai ne yes it obi a obe guarantee loan no amadache wantumi antua right ya for bank ne be for sana we no so tie surety no benya obi obegina wati and you can say to be justified that or see enya landed property be ejapade bi a immovable property mostly no immovable na ya na omota yeah but it may not be limited to you bet me dey attach into see you can say you be ni pa no 1,000 cedis or say pe ejapade and the value no at least up to 1,000 or even a little over 1,000. Amanipano Eganea, if the person asks, now automatically ashe, no more. I can say, as I Japadiano, on beton the TS cano ama bang. Right. Yeah, justify that, not just say better Japadia. Now Japadiano, so what the bar, and you say, okay, say, oh, me see no hotel, now my dear to me. Before no, I do money the coffee. No matter title this, document of title. And so far, they may even go to the Lands Commission to the collateral registry. That property has not been encumbered. Encumbered means you say, what you say. If you see at the form of somewhere, some money to satisfy themselves are here. The Padena will be about a free, let's say, major now or more a journey Panama. Right. Enti obani ebio yemisa se obi wasa yemane bail 48 hours no yamfa bail na ama no ana yede ma no nanso wantumi amiti conditions no yeda so a ekipu no ewo detention at any point in time bia nipa no obenya ne ho apie no obetumi asama na oman no na so obetumi asama na oman na memisa se ebiasi pen ana ena mamenya ne double barrel woma ekipu no nso de yama ne bail ndi se de bail na ma na wantumi ankwa send de enye wo mo fault ana meboa de na mra no kan actually say yama bail na untumi for fair conditions na the quality for the amount big. You want to mean for fair. The other level, no, you can't tell it as unlawful detention. Right. The only thing is that there are big conditions, you know, are not there. If you quickly, you know, I was saying, lawyers, you know, court, na court, na court, na human, so free say, big condition are not the Nipano mean to mean here. Let's just say court or no assistant mama, depending on the family. Right. But assuming say maybe a woman bill. Now what them for more than 40 hours. Depending to me actually Ghana by state, you know. Right. Because the police are the agent of the state. They are agent principal. Once they are doing the official duty, you know, there will be a kind of vicarious liability. Vicarious liability means
abaya bo pa say ya adwuma na padi no mo wan family anya adwuma na ya sama abai na ya sama abai asotwe bi aba asotwe no ya de ma abai state no wo police no ebia anasi ya di no Loma be a wine friend, or say we are wine and a wine in the real the one switching. Say, what she say last 2 years or so, and by new say teacher, rape of one so case no, if I need to move for more than 10 years. Right. Actually, I could hear Supreme Court, I'm saying, Martin people no here case. Because there they say, I didn't know what they told me, so I them correct. Right. It almost you gonna buy Emma a state, make can say state. I'm pathetic or Mojima, Papa, na Edium. It is an say, say police will say DNI will say OSP will so do for more than 48 hours. But I only in a Sobia to make the Nico court. To me, producer, yes, court to me, pathetic. If we were 4 years, second answer, see, I didn't know you and also abandoned to me at Okay. Okay. Vicarious liability. May I say? Obani na ebio yenya wanopede yensan ensua de ewo ha 48 hours no ewo se yema obail no e sha se kan free breben bra ye che wo no ye se yema bail na na 48 hours na so ana e se 48 hours no twam ansa na yama obail ye de wo hia chechire mu e. Oh no, let's say within does not mean that also I'm trained for 48 hours so. Depending upon the circumstances of each case, no. Within me, from the day that you within something where we take a caution statement, I'm make me obey. Right. But if the can't handle it depends. But when you do what, na if you say or do most cook a cancer, because ABA almost to say jao cry. Could interfere with investigations, witnesses, you know, which may influence or more, a whole lot of circumstances. Right. So the and I hold the business say, on the court, I remand warrant, send a bear on to me, I cover those areas. Then and said that you should be a common assault. As much as within a few, and also almost take a caution statement now, or obey. Unless it is a serious offense, or with the hour. You may interfere, they can keep you, and that may be lawful. Okay. But keeping you means they must go to court to secure the warrant. But once they are operating within 48 in April money there, and the police are more from there. Because that is what the law has said. That is the benchmark. And then it should be. Right. Obani na ebio Ghana ye can't be to say 48 hours no say if you da na ya kire me 48 hours no be kwa kusi da ben. 48 hours no in simple language you know say 2 days so 48 hours 2 days so in simple we know the person must not be kept for more than 2 days and starting from the day the hour on the channel is calculated from the trial you know brano you to call police. Right. Those in I monitoring every year. If you demand a sales book. Okay. And other relevant document. Now, which will be a more record of those things. No, you're quite time on the chain, no, Bonacro, or more exceed 48, and it was within 48. So, to me, question police why. I want to make review to me my shares, you know, or to make us a Friday, but Martin Table, the Attorney General case, you know. The retired Supreme Court that as now Justice maybe I see the so fire Kofo. Right. He read the lead judgment. Was say 48 hours means 48 hours. And found say weekends and count from the hour I bet you up to a camera I bet you can say wait it's up to 48 and I say actually 48. Those times are not police to me reasons be so many weekends court and say at this judgment by I mean who authority be as or my reverse.
Right. It's weekends on make arrangement akwajibe. That judgment from the Supreme Court in weekends on make arrangement court akwajibe. Right. Na sabra na arrangement omo ya akwajibe sabra na court no way. O say arrangement. Supreme Court kasa mra. Okay. Supreme Court kasa part of our law. Any friend case law. Right. And once on trigger CID for no bet me CID for no and a police only agent of Attorney General. On the case be an Attorney General, minor offenses. Prosecutors, police, inspectors need to be court. And the other case you get to me see almost the docket now office for life. So they can arrange to get the court to sit to hear the case. Okay. Someone from there because Abia Supreme Court a right. Obani anope yebeda wase na say ye detain obi abro 48 hours no human right issue ewo mu bi ene other issues ni nyina ye involve ena ye nya wanope ya ye no wa kyerɛkyerɛ ye ama ye sua de awi a ye no wie nkomodie no wo general advice ebeye den efa nipa ye detain no ni human right ho wo mo a ye detain nkrofo no wo mo no so responsibilities a wo mo wo wo general advice na ye mfa enwie nkomoyi. Well, me that issue of bail na human rights issue. And human rights is part of our laws. Who we did the Universal Declaration of Human Rights, which came into force 10th December 1948. At that level, we have soft law. But once we have borrowed them into our Supreme Law Constitution, it is no longer a soft law; it's a hard law, which is enforceable by the High Court. The security services on which they should be guided by the laws of the land, because Emradi Obian wa Bromras into Bia President Crash Emrasi into no say a Chubia CID, the BNI and NIB, any OSPs or more money they should respect the law. They should respect the law. Everybody. Now we are practicing rule of law. Rule of law means every action of the state must be dictated by the law, and yet they open now there. Now, yeah, to follow so fair a boon and Indian so a member. This will be to me, and that's on the yo. Yura, anope Nyamishra on Enkomodie. Right. For any out ye Yura Ernest Jabin Oba Tarkwa enen ntemu ha enoma ono ena oye penian kwanchrefo or share human right jumadie so say director Edema Commission on Human Rights and Administrative Justice yare no kodi nkomo or say bail him right enye privilege yare no kodi nkomo na ehun say ensa say ye detain you ebro 48 hours in accordance with Article 14. Wasan ma yehunu say ye be detain you beyond 48 hours e was say ye court na court mom remand o ebio bail conditions no ensa say eye outrageous as I say eye sabe reasonable they are etwasomu nipa no betumi ahwe ediso amamra akoso no kan semba akobi o say ye chi obi a or ye suspect kopem say ye bedi nasem ama court pronounce no guilty ama court aka say sobo anakwa adu a ye de abowi wudi ho efo enti sa presumption of innocence no and are not guilty at the initial stage ayachi obi no yemfa yemma yadwene nkoso na yemfa nyadwonti obi a ye bekyere no bibia ho no yemfa nhye yadwene mu say oye suspect kopem say enhwehwemu ebe prove say
ɔyɛ guilty ɛwɔ court nsɛm ansa na yɛtumi aka sɛ nipa no wadi saa bɔne ɛno yɛda no ase papa ɛne adesua a ɔde yɛafa mu ɛnnɛ na ɛnɛ deɛ yɛka mmarasɛm mmara ho nsɛm kwan na yɛreka OSP ɛne ɛyɛ Ewura Kenoforiata wɔn banta wɔn twemamentwe no asan asɔre biem enti on our screen say ɛyɛ OSP ɛne Ewura Kenoforiata ɛne da so yi wode bra yɛ Facebook account no so Sompa 101.1 FM Facebook no ɛna YouTube no Sompa 101.1 FM enkomo a yɛdie videos ahodoɔ pictures ahodoɔ infographics ahodoɔ ni nyinaa ɛwɔ so a wobɛtumi abɛhwɛ bi na picture ya yɛde ato ha yi ɛkasa ma ne ho Yɛwura Kise Agyabɛn ɔno deɛ ne sen ɛho edwa so a ɔsere kama ɛwɔ ha ɛne sen sere a ɔsere nyinaa ne sɛ papa Kenoforiata wobɛdwane a nanso aban sa aka wo Owura Kenoforiata ebra OSP yes ɔbɛkye no ɔtwerɛ krataa ba sɛ nnɛ ɛna obenya kwan aba ɛda no so nnɛ OSP fiti nnora kora na ɔbɔ dawuro obani bɛka sɛ ɔ advertise yɛ papa Kenoforiata ɛnɛ ɔmra n'anim wama ɔbɛma amanɔne aprosifoɔ ɛyɛ Interpol akɔkyere no enti wɔn mfoni ɛda ha yi Yɛwura Kise Agyabɛn special prosecutor ɔna ɛhyɛ suit no ɔno deɛ ɔsere kwa n'ani agye ɔbɛkye ken ɛna Yɛwura Kenoforiata so asɛm na bɔ ne pusa na ɛha no nti odi ho adwendwen ɔde ne nsa sum n'ano a ɔda yɛ Facebook yi ɛso brana bɛhwɛ but what are the issues yɛ investigate ɛyɛ Owura Kenoforiata OSP investigate Owura Kenoforiata ɛwɔ ha ɛnom na yɛntume ɛnkɔ yɛnim sɛ ɛbɛyɛ a bibia ɛbɛtume akɔ ɛnkan ɛwɔ ha ɛnom yɛbɛba baako no so na yɛnwiewe ansa key issues ɛyɛ under investigation ɛwɔ OSP anim etia Owura Kenoforiata or investigate no ɛwɔ GRA ɛne SML ɛyɛ Strategic Mobilization Ghana Limited wɔn contract bi a wɔn san yɛ emre bi atwam nti SML contract no ɛyɛ ade a OSP ɔyɛ nhwehwɛmu ɛde afa Kenoforiata ho ɛwɔ saa adwumadie no emu afei BXC China for adwumakuo bi a wɔn ne ECG for contract bi a wɔn san yɛ no ɛno nso no ɛyɛ ade a OSP ɛhwehwɛ Kenoforiata ɛwɔ ho sɛ ɔmeyi ano afei kɛseɛ pa ɛyɛ popular na agye Ghana fo nyinaa ɛda obiara no ɛyɛ National Cathedral yɛsɛ yɛbɛsie na yɛde ɔmansika akɔwuram na ɔmansika yɛde awuram na yɛnwieyɛ na afei ɛyɛ ade a yɛtu amana donko sika no deɛ yakɔto agu adan yɛwɔ hɔ yɛbubu no yɛtu amana yɛnsi National Cathedral no sika so akɔwuram yɛsɛ yɛgyapadeɛ so ana ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno nso OSP sɛ ohia Owura Kenoforiata ɔmra na ɔmayi ano afei ambulance procurement ambulance case no ɛno nso Owura yi sɛ ɔhwɛm ambulance maako 307 a yɛkɔtɔɔyɛ ɛbɛkyɛma Ghana constituencies nyinaa one constituency one ambulance na yɛbɛkyɛɛyɛ ɛne ɛyɛ ɛho spare parts bi a yɛyɛ sɛ yɛkɔtɔ na yɛde a maintain ɛno nso no yɛatɔ nsa afrɛ Owura no sɛ ɛno nti na OSP frɛ ne sɛ ɔmra na ɔmahwehwɛ mu ɛna afei ɛyɛ GRA tax bi a akɔdi hɔ na ɛsɛ wɔn de kɔ baabi ɛsɛ ɛkorɔ na ankɔ anankɔ brɛ a ɛsɛ ɛkorɔ emu no OSP sɛ ɔhwehwɛ mu nti ensɛm maako ɛnan wei mpatwɔ yɛ enum wei ɛna OSP ɔtwe Owura Kenoforiata abɔ so sɛ ɔmra na ɔmeyi ano ne dwuma a odi yɛ wɔ mu na sɛdeɛ ɛwɔ mu ne kyɛfa ɛwɔ mu ɔmra na ɔmeyi ano nti these are the 5 key issues a ɛyɛ under investigations a OSP ɛhwehwɛ
owura Ken Ofori-Atta na yenhwe the timelines ne nia ekeka ho abusuafo January 2025 ena OSP obo owura Ken Ofori-Atta kwadu se osusuye se nema nsem bi wo ho a ewo se oba ebeyi ano na obeyi ano 10th February enti 5 February 2025 year mu ena OSP ebaye ana owura Ken Ofori-Atta nkrofo eba beka se owura Ken Ofori-Atta ne ho mfa no nti oni ha nti wontumi nko OSP ho said the OSP aka se 10 February omra no eno mu enkita hodie no ekoso a yebeduru March mu ena OSP oba bonten no beka se owura Ken Ofori-Atta o made a wa declare no wanted wa declare no fugitive of justice no ye nipa wa di bone ati oman Ghana ye hwehwe no so a wadwane edididimu a ena na lawyer for enso ebaaye eden krata frama no ne bedi adanse se enye se wadwane yade ena oyare na enunti enam so ma owura Ken Ofori-Atta kire se bosomi June ya yasimu yi ena obeba ndi OSP pene so de man se ene dwoadai ena ewo se one no ehia na enunti oyi no edi free eye wanted lister na ode na toso no ena okire se ene dai wa ma obesan de na to wanted list na so na wa ma Interpol akọ nti timelines no kakra ewo ho no and the next steps any say OSP hwe ni mu say owura Ken Ofori-Atta ene obeba OSP headquarters na oba say wa made a na kire say wode no ebeto wanted list no so obedare na ma Interpol for na Interpol for akọche no obe declare ne say oye fugitive of justice ni nyina no ewo ho enum abusuanfo enne a me no ka sabra me no ka say owura Ken Ofori-Atta a lawyer for the krata ko OSP ho say owura Ken Ofori-Atta betim ni OSP akasa virtually na kire say either say on be frɛ no phone so on be frɛ no Zoom on be frɛ no Google Meet any other platform bia on be frɛ no so no am na di nkomo no obeti no o di nkomo firi na yare sabia na yare mpaso ba bi owo na say ofra dupre paka kura ba Ghana na wako wanante akọ OSP office de lalai enye dia obetumi aye ne sa e dia ma omunti no the next step no nti say ya sunda form ya need a form ye hwe se nekwa wiye na wa ma krata na lawyer for dia koma OSP obeji atum ana se onye ntum obepene so ana se ompene so eno ye asemba ako a eno ye monitor na ya hwe sede a ebesi akro ewo ho enum enti no bibi kakrafa OSP and former finance minister Yura Ken Ofori-Atta ehono eno nso enie abusanfo Adea Akye Abia dwumadie na waso egusue ha ye nsompa Adea Akye ye mawo adesua ye mawo ye bo wamane ensema kese a esisi o man Ghana anamontuo ahodo bi no ma ekoso o man Ghana eho ama ne bo na ye de ebo woi na minim ye pa se ya ade a bibibia ebeto na ada ne kwan mu edin enti no yenhwe na yemfa ma yemfa sidama 21st clinic o mne kita yemu boa yen ama yeden komode abro 21st for say anopei ba bia wo bia tumnike na kọ wo mo nchen kọje wa yaresa ewo ho yade de yemfa nkọ 21st clinic ensa mfa mafie mentena fie nkase o yade ne beku mentena fie nkase o yade odi akina abre nti afi de kuraren wapaba onko ba bia biem anopei me hye unkrane anopei me kasa kire se tumnika na kọ 21st clinic se unya du 21st clinic a odadwene watete ewo yade mu ni nyina bekọ ama ho atọ o Tarkwa wo mo wo Roman stores no hwe ani mu wo TNA park no wani hwe commercial bank no Roman stores ewo ho a Roman stores no hwe ani mu
pe abrosan na ate ne ho na esi ka kwan na no ho no ho na ye 21st clinic okọ ho a wo mo betimi aboa ama bibiada atumi akonkan kama ede amao yenhye eno enso na bibia entumi enkoye emfa emayen abusanfo yegusu a ye kaka wo se obi bia wo pe internet ede dwuma internet ewo wadwuma mu ewo ofie se wo pe internet de dwuma bia Starlink internet na obeko na wako akope Starlink internet ewo Accra ewo Kumase ewo Ghana miamia bebre nyame adom ababedu Tarkwa na Tarkwa ha ababedu no ewo se unya bi ebeboa pa ama bibia ye kama ewo speed na unlimited ni hiane se bosomi bia so a na wa ye monthly subscription no watua sika bosomi bia ewo se utua no unya tua ne sa pe eno ano no se office na ade kwa nipa dodo bebre adwumayefo no ebetimi akoso ebi afei se wa ufie wo ye obi a wo ye wo pe social media so tena wo ye blogger se be ya obenya internet services are reliable wo de aye wadwuma no mekanfo Starlink internet services ede amount enye no nko eyema nsore eyema schools ahodo mining companies ahodo mo pe reliable internet ede aye madwuma radio stations ahodo hospitals ahodo banks ahodo mo pe reliable internet 24/7 reliable internet insu eto awie bo ejina so peme ene na mepacho bebre asam ne yetiatia internet aka nyina atwa wo mbo na koto Starlink internet no bi na ebetume aboa minim ne nti ameka sa efise mi yusubi na minim na hoden minim se de ekọ Bible say de ayahunu na edi ho adanse na de ayate na manogusu a mekan enti anopai me ankasa mayusu eno bi na miyusu nyese mayusu ajai migusu kura miyusu eye powerful ahoden wo mpa edwane o downloadu ade a ekonkan o uploadu bibia eye hwew obo wani ataw na ni nyina akọ eye pa de ma obia se ubenya sa internet we bi ewo ofie ana wadwuma mu mepa cho sa wo Tarkwa ene ne ntamu ha ba bia wo western region ha ba bia se opese ye be install Starlink internet services no ye be ye installation bi edemawa me pa cho free number we 050 005 0853 050 005 0853 offer sa number no a Starlink internet services for no ombejo so omunu betu anamo ama bibia etume akọ enkan kama mameka wo say yedwumade ye live e wo Facebook na okọ Facebook no say a Emmanuel Kwaku Ahiaku o say o hwe ye efiri Tarkwa tam so na yemu ene adwuma pa ene adwumaden ene osompa ye de esom Ghana man ewo eye Sompa hanom yada no asepi se odene de ba oso betuma akogya wadwen kyerɛ ɛwɔ hɔ yɛbɛkenkan ama amansan nyina ahunu emu ensem mebacho Ghana Statistical Service wɔn yɛ aban adwuma a wɔn bu akontan fa wɔn Ghana ho wɔn bɔ amane bi wɔn ama ne bɔ ne sɛ afe 2024 enkrofo a ɛyɛ aban adwuma I say omoye adwuma no ede mayen no se ukose yenye adwuma mawa gi se utua bribe ansana omoye adwuma no ede amount enti public officials ewo se womo esom yen yede yeto taxpayers money ena yede tua womo ka no se ukose onye adwuma bi mawa gi se utua bribe ansana waye adwuma na ewo se woye no enti se me ka say Ghana Statistical Service for omo de report bi ababonten na ye yi bia ye pesa no pay ye de sua de ye de di nkomo
na wani ba wo ho so na yebisa question say adan ena meye citizen of Ghana mitua meto meye me bibia say de esa meye ena yafa nkrofo bi adwuma say wo nya adwuma ma ye nti ye fra wo say wo ye public officials or ye adwuma ma me a adwuma oye na bosome so a yetua ne ho ka no gisa bosome so a ana me kosa wonye sa adwuma akro no ama me a mitua bribe ansa wa ye adwuma na ama me na yenko yenhwe presentation kakra yi na yemfa ni nkomo enfri ha na yenko ye nti no according to Ghana Statistical Service report no wo mo kire say 68.3% of Ghana for afi 2024 wo mo tua bribe no na wo mo ye mema pa na afi 2024 wo mo tua bribe kese ya pese ye di hu nkomo na me ka kire o say enenti asema nkomo aye ba bedie adwemoni bia ni yetim ye nka mfa ngo obi ase ye de ye ka nokre e wa asem se de aye yetene ye hwehwemu etie afei ye ni obi atem enye sa na yetete ye enye sompa suban no sompa afidie we so utu mira a obekiresie sompa afidie so ye ni atem ye nkasa ntia obi ye mo obi akutia ye ka asem ba no nokre no just fact ena ye ka eno so nti ena nyame wadom yendin wadom sompa din a eburu din nyina so ewo media adwuma no emu ena ye dwoada June bosome ne da etoso mienu ena dwoi ye nkokin na ye ni nkomo no emfa emfranti ene ohwe mfoni ye da so ya eye bribe exchange enti enu kire say ye ba be kan bribe ho asem ewo ye presentation mu ho nkomo ena ye ba abedie ewo eho enom na yetimi akọ yenim na yenhwe population a womo ema eye bribe womo bribe public officials yenhwe no by sex and by location by sex no medican kan kire o say report no che say emema ene ma bribe kese enti so oba ye Facebook no so a pie chart na eda Facebook no so no blue no color blue no eye mema ena kokko no eye emma enti no emema no omo fall within the range of 77.4%. 77.4% by sex no womo ene ma bribe kese last year 2024 ena emma 22.6% ena womo no so emma bribe endu say emma bribe no womo wosoro echen emma afei yenhwe no by locality population of Ghana womo ma bribe by locality no yewo urban ena yewo rural nkura kese no mu ena nkuro nketoa no emu enti so oba ye Facebook no so a nea light green no color light green no eno ye nkuro nketoa mu ena color ayese pink no eno ye nkuro akese mu eye urban enti no urban no 61.9% nipa eti nkuro akese mu 61.9% ena omo etua bribe last year 2024 edema public officials ansana ye omo yesum womo ana ye deliver service bi ede ama womo ena akọ nkuro nketoa mu a 38.1% ena womo no nso etua sa bribe no ebi ewo ho enom. Okay, yenhwe interaction with public officials. According to this data, Ghana for 55.7% ena after 2024 ade ye emu adwuma yemu omunya akwan ene public official meka public officials a enkrofo eye adwuma wa assembly enkrofo eye adwuma wo ministries enkrofo a eye adwuma ewo hospitals
nkrofo ye chese obi adwuma a oye ede boa public no ne nyina ka ho ebi enti no ade a Ghana for ohanchemu aduonum enum achirepo enson wo na afe 2024 wo nya akwan ene wona wo ya aban adwuma enya nkitahodie ewo yeman yi emu ena Ghana for oha enchemu edunwotwe achirepo enan 18.4% nso se omojetum se abra omne public officials shi aye se me pese wo ya adwuma we de mame no omutue sika ansa na ye adwuma no ntino 18.4% admit se omutue bribe omutue bibi omudi bibi eche nipa no ansa na oye adwuma esese oye no oye ede ama wonom eno so ye part of the report wa aba abonten no enie enti ye build up eba ewo ha enom afei said the medical country no Ghana Statistical Service GSS omo na ye sa survey we ya yafa bi edidi nkomonte mayemfa sedama wo mo se omo ye sa de na omo product ena ye de edi nkomo ewo ye fidie eso na omo survey na omo ye no omo kire mu se omo ye ne phone so omo friend crofo ende wo ha na Ghana Statistical Service afrew asem say ebi to pen ana say ne ye bisa questions bia na sa phone interviews omo ye no nipa 7,248 omo ye Ghana for ena ye ne omo Ghana Statistical Service for ene omo enya nkutahudie na sa nipa 7,248 no omo nyina efiri ebi free 16 regions of Ghana no enyina eho ena wonom efiri a omo edi sa enkitaho no na nkitaho no omo ne Ghana Statistical Service di ye no mu ena empense mu ayeye no efi ede ebaye ye ntoa so na ye nhwe sa nipa 7,200 and over yi no o ye nhwe enema omo de maaye se bribe no ye nhwe sa enema no na ohwemu a nia esompa ene na aye se light green no na aye se light green no eno no 85.2% braye Facebook no so na behwe sa 85.2 no wo mo kire se wo mo no wo mo tua sika physical cash money ena omutua ma sa officials no ansana ye adwuma esese ye yo ede ama wonom Ghana Statistical Service report sana eka afei wo ba nia green no a green pa no 9.0 Ghana for ana respondent no 9.0 no wo mo kire se wo mo no so de bibiti se enuane bibiti se anomde ebiti se mponche ene ne keka we kai me anas video bi a oye ye de baya judge for bi kojeje mponche ne keka ho no mponche je no nyanyaye wo mo da so a wo mo jeje aban nyum public officials nyina wo mo AGB wo mo ena eje kese ewo ho enom enti no wo mo no de nuane ne maaye ena afe blue color no for sea blue no 4.4% no eno no ye exchange of services no wo mo nso e kire se oh mame nye bibi mawo na so ye bibi mame me ye we mawa na so wa ye we ya mame eno no nso ye de a wo mo ede maaye ena afei violet no eno so ye valuables 1.4 kire se wo mo de valuables ena eche valuables no ye de enema bia esombo oh o de ye ade we mame na meye den metwa meche wasase ya ade we mame na o de oh me show mobile phone
ya de we mam na meche we into omo no so de japade ne saa ne ma binom no na ede echiche public officials no ewo ha enti no wo hwe the next slide ya population a wo ma population who gave gift to public officials by regions no wo ma bribe no ekese enti aha no ya no by color unse color no blue no ebi ye deep pa blue no be a light sea blue no enso aye light ba kwa say gray no na osha de ye blue no eho pa na bribe no ekoso hweniye blue no cover Ashanti region cover Eastern region cover Greater Accra region sa obeka ya ye first slide no ye kan say inkura kese mu no omoma bribe no kese echen enkuro nketoa no emu enti enye nwanwa se Greater Accra region Ashanti region Eastern region ehonomo no wo no eda deep blue no mu a ekire se eho na bribe no ewo soro kese pa nkrofo tua ne kese pa ewo ho afi oba light blue no a ohunu Western region ohunu Central region Volta region ene nea ekeka ho omo nyina so fall within light blue na the honso no na ekọ nkrofo tuaye ba na enye moro enye huhuhu te se enkran ene Ashanti region de no ena afi de aka ekire no light blue light sea blue no eno no so other regions no dodo na ewo mu ahafo bono ene bono east ena upper west upper east womono eda enumu ena baabi a ewo form pa no ena ye gray color no ne aye se enso eno ehonom no nso no baabi etese no north east ne no savannah region nom womono nso womoda sa color no emu enti no by region no say ena eno no nso no ese etie ewo ho enom afei population who gave to public officials by difficulty in performing activity. Obi oha o say adwuma yi e se meye nanso biribinti enam say bia mani afira enam say bia adwuma e se me fra brosare kra na makwa akoye nanso minti me fra brosare e san se meye disable anam ye PWD enti no wo de giwei na ye madwuma fama me no saafo no nso ena yaduru so na wo hwe light blue no difficulty ena blue no difficulty no difficulty no 78.9% ena difficulty na ye deep blue no ena 21.1% na uchichemu na ububum eba form a physical difficulty se obi a ne nan ontume entena otehwiche mu hwiche na otemu no adwuma na yese wokoye no kra wa abrosan so ono a ontimfa hwiche no mfra abrosan no na ono akoye enti no gese otue sika ede ma obi a obetumi afra abrosan no akoye sa adwuma no ede ama no eno no 40.1%. Womo do no 40.1%. Afei womo wo sight difficulty no obi a nani afira wani fraye nani no ne wisi ohun ade enti no adwuma na yesa wo ye no ontume enye enti gese otue sika ma obi na nipa kra ye na adwuma no ede ama no eno no nso no 32.5%. Enye no nko intellectual difficulty obi wo ho adwuma na nkasa ye de ama no enye de a ninim de betima ama na ye tigise otue sika saafo no nso no 11.0%. obi de hearing difficulty no obi wo ha na somoden ana na so asi we oye onte asem onte kasa ndi adwuma no gese otue sika ma obi na nipa kro aye ama no eno no wom dodo no ye 7.2%. and self care difficulty 5.8%. speaking difficulty 3.4%. Womo akasa ho ye omoden no
omo ne self care difficulty no omo no de no na ewo fom ewo eha enom se be ya bibia ebetume akonkan ede amayen Adea Akye Abia yeguso aye kaka wo se ene nso eye da foforo awrade de akyeyen ene ye dwoada ene eye na wotwe ahyase ene eye bosome ahyase kakra ba bia ono awrade no a wode ye ne aba abeduru enie ente yenhye no nso na afi bibia entume enkoso emfa emayen na Adea Akye a eye munsem ena yede ema wo enti no yenhye eno enso sa na yemfa aseda no nso aseda PSA pa yemfa ma 21st clinic fi se wo mo a wo de boaye no eso ye nipa eye wo mada Roma ena ye konte bosomi memfa yade nante bosomi mu wate tumrika na ko 21st clinic okwa obekwa akoto adokotafo no wo ho wo mo wo Roman stores no hwe ani mu wo mo be hwe kama ewo ho ama bibia atumi akon enkan 0540311311 na wafre wo mo ebeboa wo papa afi anope yegusu aye kaka wo se wo adwade mechere production bi awo ana se wo product bi goods bi a wo pese yebo ho dawuro ewo afidie so wo beye advert ye run LPMs edema wo ana yedi dwuma bia adema wo a mobile phone shop na wo or repair mobile phone o ton eye mine ho niema ana kra se bibi bia wo ya eno na adwuma o pesa amanfo hunu na ye beba wo nchen da bia ba abeye sa adwuma no ebie no Sompa 101.1 FM ye bie yapona to ho a ye bo nka ye se wo de ba ye bebo hu dawura ma kama ayie na wo ye nso a wo de ba ye be se ayie no ede ama sempo dwumadie bi na wudie na pese ye ba betwa eko TV so ye betima ye ede ama o pese ye betwa na ye streaming live ewo Facebook YouTube ni nyina no Sompa 101.1 FM ye betime aye ne sa ede ama emfaso ewo mu ni se wudi dwa ewo Sompa ha unya mfaso mienu in fact mfaso miensa ye kan radio no so na efiri radio so a na akọ YouTube ekọ ho a eda ho afebo radio no yapon adwuma kora no obi obekọ akọhwe sa video no bia no obehunu wo advert no nso ewo mu ene ye mfaso no baako no afei mfaso no baako bio ekọ eye Facebook live eno nso yawie kora no obi obekọ akọhwe video no obehunu wo advert no ewo ho entina kire se abere bia wo advert no erane obi a wonni takwa ha wantimantie radio kra no watima hwe atie ewo YouTube ene Facebook we ne ma Sompa adwadie eye sononko chen obi ade enti mesrew se wo ade bia pese obo hu dawro herbal doctors herbal clinics ahodo enuro bia opese woton asofo a mo per time aprichie ne nyina no oba samfa so no ana ubenya wasore mai wakwantuom wasore mai wo ba bia eda honom life abre bia wonsa ebeka ubehunu obehwe na aba wo mfaso ama bibia akonkan anopei ye bobo ye hona ya sore ewe dwumadie eso na mom se nyame aye wadom watumi atoka a wodidi akone aba ka no otese nipa ewo se udware no ewo se osiesie no hye na tade pa ewo se wo maka no twa Brighton na ka no ho niema ebema no atiapo na anante akwa abada bia de amawa unya ohaw no na dwesuo eye Isaaco Enterprise kaka wo se eba na ka ho niema de a brahanom na obenya bi ede amaw mesraw sesei so ka besi kwan so ebekọ jojo ama bibia ye kama de a na kyerɛ sɛ wode car na akɔwura Isaaco Enterprise aba yeguso a ye ka wo sɛ eba na car ufa ene car mu tape ahodo nyinaa o ne nyinaa bi a ɔtɔn afei car hydraulic jack no 5 tons ekosi 50 tons car kɛseɛ ene nketoa mu jack no ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ ɛnom original seat cover ena car carpet ye papa oto a eche ansa na atete ensu ebetoi uhia carpet ewo car mu anye saa ya ade se wo car mu be tantantan da bia afi nso u seat no atete
koto covers a papa efe life wom ebema car no mu aye fefefe koto bi na fahyehe seat no ho eba no battery no nso a 9 ekwesi 21 plate ebenya ede amount ensuo na eba betoi oba ha no a ebenya eye windshield wipers no ye de amount wonam na ensuo eto a unsuro driver ni bi wo ho a na wiper no nye enti okra ensuo eto no afi na wayi ne nsa ode desta epepa ahwehwe no anim etiamra wo yesa ubetima cause accident ene nema bebre enti no call Isaac Enterprise na koje wiper papa odi oduru ho a ka kire ne se wote ne sompa for say brana beje wiper obehwe kama or special discount wa ode be mawo na dwadie efese na dwadie ekonkan mepa cho hwehwe wo machi akwan wo Tarkwa Bogoso junction wo mo ene Mobic filling station no ena edi enimhwe je number we na frɛ wo mo anopa ya 0244 11 11 53 0244 11 11 53 na wafrɛ wo mo na unya frɛ wo mo pɛ wodam eno a eno no bibia ebeye fine said ya mrantie no ebeka no ope air freshener ena de abo ka mu a ne nyina bi ewo ho na okre pa ne se wotena ka bi mu a usi kura na wompese obesi emu hwam emu ofe bibia da ne kwan mu kama ka bi nso wo ho a wotena mu kura na wo pere se obeduru ntem na wasie ka emu bon emu ntutu nkanka nsu ebetoi mesraw driver kwaje air freshener no ebi na fa boka no mu ebe kama pa ede amount anopay Starlink internet me da so a kanfo ede amount say Starlink internet foi wo mo aba na wo mo ba ya wo mo aba na pabene eso wo mo gina mu dendende te sa abele aba no wo mo network no ho odin ensu eto awie bo mframa efo wo mo network no entenko 24/7 ejina so sa wo speed na etimi fa nipa bebre na wo hwe ne combo no nso a efe yi pa enoa ne se wo kire ye na wo dan no na ye de abebo so e de amount enoa no ende internet entemu hokra pese obia yisu bi a obetima ma na yisu bi kama efi se fa nipa dodo ne ho nso eden na ne gege no nso unlimited ende enoa ne se bosome so a na wa renew monthly subscription no na watua unya ye ne sa pe ende enoa no wodam okọ me pa cho number no biom 0500 050 853 0500 050 853 enoa no ofre sa number sesie ya me no ka sei se ofre sa number pe Starlink for ebeba abeye installation no bi ede amount eyema bloggers eyema nkrankra social media mota edidwuma ewo ho ene de social media na kan ye ho se wo pe wo mpe obi aka ho obe TikTok obe Instagram obe Facebook obe WhatsApp dia yara social media ayi no nyina platform no nyina mepa chopi eho obetumi aye na wani agea uhia Starlink internet no bi ebeboa ama bibia aye kama ebio number no 0500 050 853 na one wo mo atu anamo Isaac Enterprise ni o Isaac zo chacha ye nyina ya hye bosome na ase se na eya budget eya plan se bosome a ye hye ase obeye adanse hu project bia de a o se brana omoa otumi ye estimate edema eye FOC estimate no eye free of charge o yes estimate no mawa eye free of charge untue sika bia estimate no obeya ama no guide o boaw ema utumi sidan no abasa hariso enye se bia osore ya usika kakra ekita wo no na wo de akwhya se uwie ya na wapem da bi eya ade se Isaac Enterprise no obetumi aboaw ama mekire Isaac Hardwares obetumi aboaw ama wetumi asi edan no ne bra no wano sa akopem se obewie aha no ye wo blocks a ye twa dada awia ye ton sa blocks we me amede mani akohwe blocks no wa hoden ya de quarry dust ena aye ena cement wom ente blocks no hoden eyema wona wosi abrosan eyema wona wosi filling station eyema wona osi dan bia eye unya bia ebeboaw
enti no ko na koto blocks no ebi roofing nails ewo ho head pan ne binding wires pickers ene ne yakeka ho ubenya bi na eba ne paint na ubenya quality paint ewo ne nchen anigi sem kra ne se wato niema ewo Isaac hardwares no ye nankasa ye de beko akogyaw nyame nshira nyame adom nyame animonyam ya ewo Isaac hardwares sunti no obi a wato adanse ho niema ewo Isaac hardware no otimi ewie ne dan na osie no okodoto edanse ho niema wo kwanchen ba bia untumi nwie dan no kora osie no ende mesraw eya akọ Isaac mesini ya obeto adanse ho niema ewo Isaac hardware no nyame adom ubenya adwuma da bia adwuma kora bebu so eto da be kora kora de adwuma bi be me mankrofo efi se nyame nshira nyame abasa nyame animonyam nyame adom ewo Isaac hardware eso obi a wato adanse ho ne ma wo ho no otimi wie ne dan no ekoto na uwie dan no a paint papa efe life wom na wo de be paint wo dan no Isaac hardware eton ni nyina ebi abusuafo asempa 8 a anopei hwehwe wo machi akwan wo Ike City ewo aboso kwan no eso oben Akowia Hotel Ike City Aboso Road oben Akowia Hotel ubetimi afre no 0550 251 600 0550 251 600 ofre sa number ipe obejo so fi say aha ena yeton adansie ho enema ewo abo mere emu dansie ho enema eye papa nanso yeton ubenya no abo mere emu aha ena oba ubenya ebi mamenka yetiefo say abusua yade dwumade no eba wieye yebeda DJ Ken ase pi DJ Ken ekuta yemu ono enoboa ede ye ko Facebook Sompa 101.1 FM ono an ede ye ko YouTube Sompa 101.1 FM ebeya me de pa se obekwa akoka ye ho koka abusua no ho ko like page na beka abusua no ho ye ba be ye promotion bi na ye Facebook friends ene mo amudi ye chi o Facebook no nyina emre bi beba ye ba be cha de wo ho abon se ya select o se o nipa sumasi otadi ye chi pa te se Emmanuel kwaku odi ye chi no ubehun se ye beba na wo ho ana ya frewa na ye de waba afidie so ye no wadi nkomo ede ne ma opeson pa asem ede nta odi ye chi ne ade uwie a na ya mawo package bebre na ode wade ekofie enti mesraw tumnika sesia na ko Facebook no so ko like page no kokromotie no onya like pe wabeka abusua no ho da bia ye de video beto ho no ubehunu oye ne saso wie a na kire se ada promotion aduru so na ye select enkrofo ache wo ma de no obeba aba beka ho ebi abusua fo me ma meka sa enwa me da matiefo ase me da takwaman ase me da nananom ase MC ene eye MP assembly mpanimfo me da obi bia ase wo mo nyina adwuma ye wo mo nyina nkita hodie wo mo nyina bambo ene won totoye ene ma ade echi a yenya yasomdwe etena eye takwa abonten ha na yedi yedwuma mekanisa on that note no ye de besi na kai se anopa ye futusam na aiba ye no wo say words have power words contains power entino e wo say ma wo kasa eye positive negativity eba wo kasa mu a ebe affect wa titru abatan hweye na wani wo batem hweye na wanka negative words antia wo ba hweye na wanka nkuguo abamubuo ensem anje ba se wo onye yeda enka bi nkyere wo bada o kansa ampazo onye ye fa hoahoa wo ba fa wo ba toto enema pa ho fa wo ba toto omampani mahama ho se omampani mahama ono me pesa me ba yese wono me pesa me ba yese nipa sumasi me pesa me ba yese nsei nti kan kasapa kasade kasa de abrabo konkan kasa ma abrabo wie peye kasa de mpuntuo ba eno nkwa na ka kire wo ba ka kire wo kunu
ka kyerɛ wo yere ka kyerɛ wo busuafoɔ efi sɛ tumi ɛwɔ asɛm bi a yɛka mu ti sɛ wanhwɛ ye na woka abamubuo ɛne nkuguo sɛm ɛde ma wo ho abere bia ɛne na abusua na ɛbɛwia ne sɛ saa nsɛm na woka no ɛbɛba mu ɛde ama wo onyame yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsan ahyia kɔpem saa berɛ no hwɛ wo ho so yie awurade nom na ɔmmoa wo na ɔnte n'anim kyerɛ wo makra wo ahwie magodie